Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoka si Imran Pasir. Hoka si Imran Pasir. Yang tebai bibi, yang mata saruknya, yang tegapip sabai. Ase pelacak dalam PA. Yang keluh kajak ba laporan. Ba ayah keh, ba lakoma keh, ba Kapolres. Kasenang ngerti ke? Nya alamat kalau lun bi, kalau lunjuk, kalau lun tulis alamat. Menyohna puas hati ke? Kat telepon lembui wi alun. Kat telepon lembui wi alun menyukah anu agam. Sidro pahlawan Aceh yang kepegah dro ke sidro pejuang, sidro gam. Urmat senjata, kabar senjata. Kabar senjata kajak ulawung dan kapegah ba ayah ke ba Kapolres. Ba Kapolres kafi tahut laknat Pancasila. Kabar mama ke yah ketiga kabar. Menyohana senang ngerti. Malik marmut ashe laknat tilah kafi mija krunyan pijit cik kabar. Kajak ulawung. Menyohana puas hati ke catat lembui WA busi. Jino catat. Dan bek tua kapegot sebuah video. Kabi lembui HP kah menyukah anak agam. Menyukah anak agam. Gentle dengan karena Allah. Kabi alamat. Menyohan kejut bi alamat. Lembui HP kabi berdengan karena Allah. Menyukah sidro pejuang. Sidro pahlawan. Sidro orang yang jujur. Kabi lembui HP baklun. Mahan. Kacatat lembui HP lun hai binatang, hai kafe Imran, asaya dari Pathe, kafe laknat tilah, yang sering lih lubo ibu pertiwi yang kejit kebui, yang kakak pelikut sumpah Allah hai binatang laknat tilah, catat lembui lun, jino catat. Tambah sadual he, 558, 80, 60, nya lembui WA lun. KWA nak udah dia. KWA abusi menyokah sidro anak agam gentleman hai binatang. KWA abusi dia. Nyo khusus kekah hai mata saruk. Hai Imran. Hai Aceh PA. Yang kop tabai. Hai binatang yang kamu temah ngan berhala. Kat telepon lembui WA lun yang kalau lun bisa nyo. Bak video nyo. Kat tulis. Yang katulih lembui lun. Yang kali lun bi lembui tak nyo, lembui WA lun. Telepon kena bak bucik dia. Ku kena kalon ke padum nomor. Muhan kapegot sebuah video. Hai binatang haram jadah, hai kafe. Hai kafe mi jakrong. Hana sawajit pe kafe. Lun kejut pe kafe. Memang kabeh jit ke kafe awak kahadum. Yang dalam PA-nya ramai yang kabeh jit ke kafe. Kafe Ciah. Yang awak baliran sesat. Awak poh bangsa. Awak khianat bangsa. Awak pelikut. Sumpah Allah. Baik terpegah ke manusia. Ke Allah hai hanayo. Yang awak dalam PA. Maupun awak dalam PNA. Yang terbanci. Bui dengan asay awaknya. Napuah hati ke Imran. Imran Pasir. Hana cocok Imran Pasir. Imran asay. Imran asay. Hai bibi tebai. Mata saruk. Tegak ke tabai. Tegak ke pajuh riba. Tiga kok proposal. 3 kali lubo ibu pertiwi. Nyan kacatat lembui lun. Mahan kajawab sebuah video menyukah sidro anu agam. Yang ka bersekutu dengan kafe Pancasila NKRI. Kapegot video tu boh. Nyawa bersih pegah apa? Kon orang lain. Menyukah anu agam. Gentle dengan karena Allah dipersilakan. Jawab video lun tu boh. Dan kabi lembui HP kah. Kabi lembui HP kah menyukah sidro anak agam. Jangankan kah telefon bak ayah kah, bak pemerintah kah, bak si Malik Mahmud, bak berangkasa wajib kayu telefon lun dia. Menyuawak kah gentleman kah hai binatang. Hai kafe PA. Bijeh Yahudi. Bijeh pengkhianat ramai dalam PA-nya. Bijeh pang tibang. Anu bui. Nak senang ngerti ke? Menyuahana senang ngerti. Kirim intelijen kena Kanada baklun. Menyohana senang ngerti. Presiden, nama presiden yut kirim kena baklun. Kayu menumpuk.
Abusi. Abusinya bijih Aceh. Darah Aceh, asli darah Aceh. Ken bijih Lamit Jawa, ken bijih pengkhianat Belanda ken. Asli darah Aceh. Nyo hana puah hati khai binatang Imran Aceh. Yang bibi luhe, mata saru, akai-akai sigo saru, kakirim kayu kirim. Kabar sisi malik maut pijiti. Dr. Zaini Abdullah Haram Jadahnya pijiti kabar. Karya zaman pijit kabar. Berangkas wajit kabar saya dalam PA toh ketua. Toh hibli. Kabar liu kena bak besi. Kayu jak bukan ada dia. Yang awaknya kaya-kaya kan. Dibayu peng ke intelijen untuk dia pohlun kan. You laju. Kemungkinan awak kah hebat. Nyulun pegah apa. Nek intelijen mama ke intelijen jut. Kabar kena Kanada. Menyepelai alamat Kanada lunjuk. Kapegah bak Presiden Jokowi haram jedah laknat tilahnya pijut. Kapegah bak Prabowo calon presiden awakkah pijut cit hai binatang. Kayu kirim, kayu sewa intelijen kelun. Kamu nyo yang pelai abusi pesampo bak kah hai binatang. Hai Aceh, Pathe, Imran Aceh, dari Pathe. Nyan lembui lun, kalih lumbi, kat telepon kena tiak menyukah nak gam. Bah, nyo abusi pegah ba kan urung lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.